Così partire. Everyone, this way. This way. Okay. This way. Enough, everyone. This way. 总领阁下，中国海军和平方舟船仪仗队编队完毕，请您检阅。船长郑强，敬礼。谢谢。尊敬的总理阁下，欢迎来到和平方舟海上医院，我是海上医院上校院长程乐，非常荣幸能为阁下解说。Excelentísimo primer ministro, benvinda sobre a bordo. Eu sou o diretor do Hospital 长乐。阁下这边请。阁下这边请。阁下，这边是我们海上医院的手术区，这个里面一共分为术前准备室和8个手术间。Essa sala de operações é dividida com salas de preparação e salas de operações. 阁下这边请。I don't accept. I don't accept. 我不能接受。Our flag is not here. 国旗在上面，挂在上面。在我的右手的电子屏幕上显示的是我们和平方舟曾经66次出访，到达了40个国家和地区。截止目前，我们和平方舟已经为到访国超过应该是29万的民众提供过免费的医疗服务。Ao lado direita estão os países que nós visitamos. Nós visitamos 45 países e temos tido serviço médico para muito mais de 290 mil pessoas. Eu conheço bocado isto, este continente, assim, porque necessito mais. 说这些国家，尤其在非洲的这些国家，很少有人去过，甚至可以从国内能去到这种国家的人，感到非常不容易。大家这边请。啊，还有不是在，还有。大家这边请。
非常开心。Oh my dear. Oh. 这里呢是我们的内科诊室，有呼吸、消化、心内体和常见病、tiêu化病。Hello, my bad. 那个部长，那个 chef 的一个那个，阁下，中医在中国已经有几千年的历史，随着文明和社会的发展，中医人流这套逐渐发展。下面有请我们中医科的王教授呢，来为阁下们做一介绍。钟立先生，早上好。我记得我们没有名字。想了解什么？啊，还有早上针灸一样的东西。对，欢迎光临我们你是中医诊说行？他这是为了干嘛用的？都中文。这个穴位呢是我们在中医的，是我们在身体里的穴位之一，叫足三里。这是我的是阿克比的中山里还有吗？工作不会做什么样子？这个穴位呢有非常多的作用。首先，如果我们的这个膝关节有扭伤，那么肌肉有损伤，我们可以用艾灸的办法来刺激这个穴位。有也有同事或者estimular este punto curar 这个是中医的艾灸，它是来自一种植物的叶子，用这个叶子来熏烤我们的穴位，可以达到治疗我们皮肤的目的。Este es llamado moxibustal, una herba chinesa. 这个叫针灸、针刺。Se llama hongo. Oh, venga. Pardos. Very thin needles that we insert Es our body. seguro. No 10. It's very, seem very expensive, very hard to understand. Like this is happy. This is for the top to make a neck stretcher. That's our point. You don't have it. No, yeah. Yeah, like we can make things in our body, so we have no money.
meridian. Yeah. This is like line. Yeah. Our meridian, on the meridian, there are so many points, like blue one, red one. So we can use so many methods to stimulate the point, then to stimulate the meridian and to different disease. Like this cupping, we use reflective pressure to set our this point. Yeah, this point. Point can release the stiff neck. Yeah, and can increase the fever. Yeah, so many complications. I used to feel this and here. Then I take this. You can hybrid it. 回答这个请。我们这一次呢，我们外科的副主任。我们这边呢，这一次的任务呢，携带一台磁控胶囊卫星， Estemos con endoscopio controlado por magnetos. 非常的先进。 Es muy avanzado. Thank you. 这是我们消化科的申教授。 This is my place. Man, I have to be. 它肚子很大，看有没有问题。 Can you take all? Okay. 下面有请我们申教授呢，介绍一下这台磁控胶囊卫星。 Ahora lo debido a toda la para apresentar este máquina. 尊敬的总理阁下您好，我是海上医院孙医生，非常荣幸。 Wow. 呀，班长刚刚做了，对，班长，你是班长。 Oh, this. He was like this now. 即使肚子很大也可以做，没有问题。对，这就是我们的磁控胶囊内镜系统，这是由中国自主研发设计生产的，它可以帮助我们对消化道疾病进行诊断。 Questa macchina da gastroendoscopio foi autonomamente inventado por los chineses. Pode tratar os dolores e fazer exames dos estômagos. 它主要三大特点，一是准，一直讲，我们的传统内镜需要将1米长的镜身插入患者的消化道进行观察，而现在我们的磁控胶囊内镜只需要让患者吞服这样一颗小小胶囊就可以了，对，只要把它吞掉就可以。因此，从患者的角度来说，它就舒服多了。 Muchas características. Primero, es muy pequeño. Comparado a tradicionales, es muy lunga, es muy más ahora. Sí. O comer es cápsula, entrar no二，它的第二个特点是准。总理阁下，您请看，这个胶囊里有一个摄像头，这里有一个摄像头，它可以每秒2到6张的速度对消化道进行拍照，并实时传输到我的电脑终端，供医生观察使用。 Puedes tomar 2 a 6 fotos por segundo. 当这颗胶囊进入人体的胃部后，由于人的胃很大，那么我们还需要用这个磁控探头在体外对体内的这个胶囊进行实时的定位和引导。因此，从诊断的效率来说，它跟我们的普通胃镜是没有区别的。 Y acá mira, esto es más por el cuando entramos en el estómago, antes de controlar, gracias a magnetos, onda emocional. 最后一个特点就是镜，我们所有的胶囊都是一次性使用的，它不像普通胃镜需要反复洗消，因此完全不用担心交叉感染的问题。 La tercera característica es muy limpia. Por usar una vez y poder usar poco. 以上就是介绍。 Yo puedo usar 谢谢总理阁下。 因为我们的人力就。谢谢。
阁下这边请。哦，别的。来，穿吧。哪会讲完？我去了，去过西边那个东西啊，我回来了。你好，这样子。他们在体验，还有不要开始。This right, you need to. It's right in this road, industrial and stronger. 阁下，我们海上医院的参观到此结束，非常不幸，请阁下请坐。You'll see here. All mobile here. Mobile. 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 Hello, ma'am. Ma'am, show. Wushu. I am Wusha. 这是我们1:100的模型。
理阁下，我们非常欢迎这个总理阁下今天来到我们河东方州。这个总理阁下是昨天刚从国尔回来，到这儿，我们非常我们到这个河东方州，到中纪委已经是第7天结束了，我们今天就要起航。我们在中纪委的任务，在中纪委政府和民众的支持下，我们完成的非常顺利圆满。Sua Excelência, o primeiro-ministro, bem-vindo a Porto. Hoje, nós sabemos que ontem você acabou de voltar em Timor-Leste, dos países estrangeiros, e hoje nós temos a honra para convidar o senhor por aqui. Hoje é o 7º dia do nosso serviço médico. E nós vamos voltar para a China hoje e nós vamos anunciar que esta missão é muito sucesso. 我跟总理阁下介绍了一下我们的战友，这位是我们的指挥员李新科战友。À esquerda é o comandante Li Xinke, contra-almirante. 这个是我们的指挥外事组的组长郭洛峰大校。É o chefe dos assuntos estrangeiros, senhor capitão Gobalton. 他也是第2次随河东方州到这个2017年，他曾是团长。É a segunda vez que ele vem aqui, e no ano 2017, ele foi o capitão deste navio. 这位是我们的河东方州邓强团长。Esse é o capitão Deng Chang, o capitão atual do nosso navio. 他也是第2次到中国，2017年的时候他是我们的实习团长。 Também a segunda vez que ele vem aqui, e no ano 2017, ele foi o capitão estagiário. 我是指挥员，赵光庆少尉。 Eu sou o contra-almirante, comandante Zhao Guangqing. I can introduce myself. My name is Daniel. 还有我们的 Adido da defesa. 我是那个指挥员赵光庆少尉。 Eu sou o comandante contra-almirante Zhao Guangqing. 我们这是河东方州第2次到这儿。 É a segunda vez que nós vamos aqui. Não不是第2次来。 我是第1次。 É a primeira vez. 跟总理阁下报告一声，我们这次为民众，为这个